Fil-qorti bdiet tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Leon De Bono u Owen Schembri akkużati bil-qtil ta' Xavier Gaffarena u l-attentat ta' qtil ta' Vincent Gaffarena li seħħ fid-29 ta' Lulju li għadda. L-Ispettur Kurt Zara xehed li kif wasal l-imqabbar karozza griża li kellha l-fanal imkisser. Fuq naħa tas-sewwieq kien hemm persuna midruba li dak il-ħin beda jitkellem mat-tim mediku. Hekk kif dar mal-karozza kien hemm persuna marart bid-demm li kien qed jiġi assistit minn tim mediku. Zara saħaq li Vince Gaffarena informa lill-pulizija li l-isparatura kienet seħħet f'ħal mill-lieri u kien hu stess li saq lejn l-imqabba sabiex jitlob għall-għajnuna. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Zara qal li Vince Gaffarena kien qallhom li dakinhar tal-inċident u kien għadda għal Owen Schembri, Leon De Bono u kuġinuh u marru dawra bil-karozza. Ħin minnhom inqal argument bejniethom li ma jiftakarx fuq xiex kien fejn sostna li kien De Bono li spara tir f'wiġġ Vince u ieħor f'sidru. Fil-kumpilazzjoni xed ukoll żagħżugħ minuri li jaf kemm lil Owen Schembri kif ukoll Leon De Bono. Iż-żagħżugħ informa lill-pulizija li Owen Schembri kien qallu jmur ħdejh fejn kien hemm ikoll Leon De Bono. Il-minuri qal lill-pulizija li 15-il ġurnata qabel Schembri u De Bono kienu bdew jippruvaw arma, imma ma kienx konxu jekk kienx hemm diskwit bejn iż-żewġ naħat. Fix-xhieda tagħha tkun tistabli Xarona Buħaġar qalet li dakinhar tal-inċident hekk kif wasset fil-post Vincent Gaffarena talaba karta u bajrow. Fuq din il-karta huwa kiteb l-ismijiet ta' Owen Schembri u Leon De Bono u lissen isem Carmel Susella li jiġi missier Leon De Bono. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-ispetturi Keith Arnaud u Kurt Zara. L-avukati Giannella De Marco u Alfred Abela qed jassistu lil Owen Schembri f'waqt li Leon De Bono qed jidhru l-avukati Stephen Tonna Lowell u Walter Azzopardi.